Ke Regional Democratic Alliance RDA ke Kenhun Senrop juga UDP bat ke HS PDP menta kesengi kila penlong ke program peniduk pajba bat ke jing sedang ke jingelap election MP ukur tong jongka ubah Robert John Karjarin. Apa keren hakane ke jingelang ucarman ke RDA wadu presiden ke UDP ubah Ahmed Ba Lingdo ulong bagajingwannya trilang juga ki artli ki parti riulum ke Dinamark ki pajba ki angnut begini ki artli ki sengsan pertai trairi kendon ke jing trilang badulong bamenta ke dei sakapali ki pajba man ai jing kersan pura yu ba Robert uba kum ke kenhun kilai biang bansai usketri ke RDA uba deru presiden ke HSPDP uba KP Pangyang ulong baka jingsei uba Robert kadai ke jing angnut ban ra biang ya ka burom ke jat menriu hakmat ke pertai bat kadai sakapali upat ba ban simkia ya kane kamat ha kane kesengi uba Robert John ulo airu ke jingkren ke bandung kong jong u banyalap ke election MP ku mukurtong ke UDP nalor kita kinong yalam bah hakmat ladon lang ki MLA ki MDC rengkat kinong kersan jong gini ki arteli kiseng imlong pela nama ila julong usketri jokah dan minta kasih pada film Sherman aku baik bentuk lagi Api kunjuk berapa? Biar tu kasih kecil. Ya, Presiden Ramba Jom UDP kumu Presiden, yang aku Secretary, Iba Martel Mukhim, Senior most legislator macam formal minister, MDC rimat dibantah parusan sendiri, dengan semua orang yang berada kucing mancungi. Bak ubaradai wei nak kirangba, kibala yang ngam kibala kain kibala dom kibala susi bersubah hakir komat petek song ya kiparti dulu. Isakan mi ila shibet ya kata ilong kucingan. Bak kita sekarang di si ilong i assistant secretary. Denang ta baru ki secretary jong kiparti ki MLA yedon kasangut. To yedon kasangut try Baka wei na kabang ngilia berkate kadi baro ki pajba jong gari kasi jai jongi kila jandu mensim jandu jingremen ya ka terbaik jongi parti rilo boy ni pada ni ngin rebuild ni restore ya kata confident ga bakin yo angi da ka bagila bu angne ya ka jing ya rai di dalam ban pen scam pen klan pen bha ya ka jing ye trelang ya ka jing trelang jongi kiseng relum hapo ka thamyang jong ka adi ka jing thru ka bakong san dalong ba kini kiseng relum jongi kibedon kumju ki matreka kumju ki matrekam nada banta gari bagai pendriu ba ngin ya pen scam ba pen klaim ya ka RDA ba kajing pos diu kajing anglo kajing khmilanti ba ki parti jo ki parti ki por ki medon angne kamram taksi dan baburam Dr. Don ila kharno te ujongi pada ki itu baro itu ibarat dan selesai moi tamu atlet no ana manta pagadon gardi bagi dia segi muswa ten idon lagu ibat ka rensam tenai burong ya ki mong kiba sedang ringkat bagi nong yalam berkhot kiba bu ya kan gardi kiba sen ya ka kiba perlong ya ka ni penskap ni karion ya kan gardi tumu dari komisen jong kan gardi tengi Shuaman point hakating rai ya UMP candidate chongi ibaron ha kmat chongi baro sikatu idon hagawai garan sang tendai kendiat shua banganai report kijing rekam chongi kendiat naga die sebedai bat UMP candidate ilong family babat ni namar ba membai kandon na pesen malang ru Bun telik Islam bagi halangpi, jadi turut halangpi, yapi.
mi aseng ka school haturu ila bantang taniyo nakara nga sa na government of India central scheme tengah seperti punya apa RDA nama nama say जैसे भी हम तक तंग लगे डी पी पिलों शी की से हम मारबा नी कने नी लंगी ने तय कुमता पर कि बुनबा की फंक्शन कि बुनबा की program jungi ki seminar jungi alo ka sik schedule ila dei way na ki resource person habang itay ka mod jo mai shopping hang thia west khas hills pan kan mau sa yu nong yalam jong ti ka than ba jong ri ba jai muting ru ilong hi mai u kongsan bagi te ba Robert ba pidon ha yu di piro using gumsu nungway pi dawan katmar ka sem gadon ang tu banri dawan kinong su si pangli nang tu tambahang ne ngiyeng lang arteli kitama arteli ki party baka jimut kalong ba ban pen scam pan pen krai ya ke jimut ba ki party no rom gene bandan kapor berkeladai kapor hari insan tus nem jom jela ke jomi bangisu sarong madong menta kasi ki paiba garil khati be jomi bang tenten mau bangi dei na ke ko thamai ki nong yele hill state ke ba juperta manore no hill state no rest no hill state no rest bat kata kadai nadu kapor ke PHC ka HSPDP bat ke UDP kide ki khun phamsi choka te kadai bandon kumni mandagasi ipoi ha ban kalatri pa ka kateng ju parbo nilong official candidate chungka di hangtai ni rai tangawai kasur bat tangawai ki jumut bahauni samarang ba jongi en pen ki imbiang ya to kamsi me giri but minamdan pada keting persya keting banyak giwe di parti rumum then rai ni ki padong sanpus nem tam ke SPDP phi ke UDP ke bakos arbos nem tam ki khun phansi jong ke FHLC ki badai ki so ki sentiu ki bami hadiri kemudian telang kalong ba haka kateng ni barobar min pen ki im ya ka mesim igri haka regional issue haka regional ideology mo ba min ya yelang kati kamon kadiang bat menin ka khandai tarik pat keji kendu jogi inong itkam jong kini ki party menda kasni officially ngin pen pau syakani ka ri kasi jentia hapo ka area purusa jong kani Shillong parliamentary seat MP jongi ya iba Robert damangi ki atli party mapi inong ikmat brom mapi inong play role party bat ha kabang issues now baya ki common issues iba mangingil tabi hatin na pa mai in brief len ba ka kasi bat na sukumen ba ki media ki press ba ki media ki don pinlong kati kamon kadiang ke jomi mas perpa la don hangning tay lo napi wat tho ya ta tang ka pia thôi bat ni ada mo pun ba ati punta bat kali iba ang kya pisi na makimabi na like mangilot sa rules kundong kami pertama yang to kamansim no state no rest yung kajembe jungi na ki arli ki negeri sang na kini jogi ki arli ki district council lala don kino ki ba ki issue ki baya tengku malu mala minum sim kum kajing tengku henry in penbai but in carry on in the right direction kaba mangi in long katawa jong kari bakajai penri kata kadai ka rai jong ni hakadi but khadu hada khat khandai u December khat khandai December nila ya sombiang halo candidate pandaya menjur hak rekom badai te hak khandai trik pat u December ya franchise party beliau bandra ala jong ki party level lah kalau ke CEC le ha kalau ke meeting ke bangi la pendap tengi la pendap na SPDP bat ni jadi ba kini ki party dulu mana ki kutang khana para mat khap ni konstitusi jong pistai mo ngana bu tang gali ke wifi ke jingsngau
bat ka respon dengan kalong kadi. Nara bidang la ki parti rulum, ki parti nasional, man penhe yo tenu tendai, jong ke Shillong seat parliamentary konstitusi, sasadu palatang ya kan khana para hadu wa para mutraru ngan lek join mo kata kai national party. Tang ni tin bakhandiat kubesibun Islam guardie, yasa fran barobot, dalam masing minetrai, ngitwai minetrai kera, bayaku MP nang isa khamat, ke jaipur riba sablem yangi, kan snolem yangi ina pa bon snem yakin national party MP airat no ya uneu regional MP jongi nak RDA jongi ba unia thulu ya ka story ya ka khana be jong man jong ka jai lu pang ju ya po ka bring new track kresu di bro penrong ya kani kum drama lamaga politics don sibun inong yele drama ki bandang maha banyak drama ngaku abano ni ba kum ki atli ki parti nila sim ya garai bat garai yau kandidate jongka kalau ke ege ke ba ngala banong ba kalong ke ege ke bang dadap da ke jing sokman ke bakrawa ba ke jing rain jongi yai ba robat kam nei ba yo tiket barobat ba do tiket kiwei kata ka dikit ngep kumba julong barabor kiwei kipor don sibun kiwei apply ubadu udu baru bayo uyo ya ketikan kendai hakane ka kelimat ko manta karukom tekam na kalyang joka ade apo ka UDP ba ka SSP kaya wandur ba bat niya yo kandidat uba klem don ya kanu kata ka benta ka bangin ong ba ngi pendu tiket yuta bat ai tiket yuta nang kata ka suwan dor bet kumba ka jinsdang ya ka jikran ka ali kalong ha ka benta jom ka e ka ba kipai ba ki kwa ngam da kwa ban tren sibun nilai diskus sibun ki bai dei hapo kali ngam kwa ban kren chu ako ba dei ki issue dan ki mat kam ngam kwa ban ong ni baro ang ne subhashong shasko bat nakalian juga bat kali ngilarai ban IT bet hai ba Robert John Khajarin bain present hangi ki kita ki mat kiba nakalian jo kiba nilai menjur lang nakalian ka parti baru atli ki parti mlelum sherai kadir on to shibu kadir ben ngila dale homework ba karkom ka badai nakalian jo baru atli ki parti ngawai kuble ikut member jo ka parti UDP HSPDP nagapo ni syong manya keduk banyak keren banyak kana banyak penbet banyak penbiang iki kam kebeli nak bertangan election muta ngam ko aban keren sibun iki upan haka beli bat kita ki isu ngan eno ai ba ro de to kana ya kata dengan tahu dak ko kan kan to kam suka tarong ke sisa dan itu anum dak keren palat ya kita dengan ko berman pang itu Balaram day badon ke jing yesu thu jingor ka jing long sisor bat ke jing snap bat sha score ya ka ke jing tren bat ke jing pensawa ke jogi paiba na sakaman bat na sakadiang nginum la ke syong kum ni kum ni syong hakan ka po ngilai keren sepang ke jing ya tunru para regional party bat ngilai wer na ka po sa ka po ngaso mano ni ngaso Don Bok asi ngeskam makano ka jipinyay jong kanra bangi yolan menyetrikam bagi parlok ki badon ak SSPDP mata regat ki noyalam bagi parlok ki badon po ka UDP bangi don ka mesin jong ka jinya suntu ban ka jinya pediang lem iki jing ajimut bagi jinya keren kata kalong ka base ka baningkong ka bangila ya ka bansong kuni ka mangisyo bangangay scam ki baro ki bawa na ka po ngem se po berkat ban poy ban full ni ka hol kan ni ko beli sibuan mapilay poy kan
Lalang nimpoi sekali kabik jong kajing ya sotu jumun ba kajing rai ban bu ya way candidate. Yang sekarang mana perintah di baro pin keno ini gilida. Pin keno. Ba kata hok ya bi ba pin keno yang ini gilida. Nrai aku apa nong ini ini. Tak kami sim. Jong kajing sore. Bangi ngilak pediang bat ngap ya ka ke baki pai ba ki kren baro ki tua ban ai yang kata kiti kesan ya ka regional party talong ke ba hak ne klip mentah kalau ko ba ban kliap ya ka HSPDP dan yang kliap ka UDP party no ya ba ka don ke ji soto jemot ba ka ji pediang lam ya ke baro kanu karai laban kuno rom ladang idan kamal kedau kalong namar ngayat bon ke kam haga politics ngarang katan snem menta kandur snem menta kanyu snem kebalian ini kebalian sekmat dagi laipo arusan laipo snem mensua ngirayat lembah ke baro bat nang takadau ngisa kloy ya kapanwan siya kami joka jinya so jua tena kata kadao yui baka jing sim kabu kalong jogi wei hawa ni ki regional party ni apat ni apra bat nim don ke jing setuju ka regional democratic alliance ka RDA kandam keteng ya ka jing trikam jogi lagalong hakan mo ko ki kam ki ba ki isu ki ba ngine sim bantala naga banta ki kam bele naga banta ka state jong ngaku aru bano ni unjam naga banta ka campaign ka bale naga banta ka ni ka election aja aku sa Pat gerbang ni, ngai kublai, iba Robert June Kharjarin. Lengkap balik kurim jongi iba lawan senram, bagai yang kesam ke jongi, kaba kilayawan hangi, kat kibala menjadi poin dah kalian jongi mahal. Nam kuat ban benjong show, ya kajing keren. Kiri lomba kilay keren cekaman. Bangilir snow ya kicing pala haka bade bat ki balaja politics haki por ki balale nakata kadao ki juong barobor. There's no secret in politics. Kila orang kado banyak syong banyak keren pai hawa kani wat ya tu ya no ya dulu ndala le ka por haka le ngamai te kamilut baro pai bat kanang prosru ya kaya ke balaya keren kata ke politics ke barobor ngi judon nganang perkat ba kaya ke bagili pa sakmat kinaya continue so tay mga matakapor kikam pa ya palut adu kata tena mal ba kikam ya palut tenlaro ngamdaran kamon juga upload Tom lele kabiria bat kajik pensutenat ya kami ting berbual ke donkam nak kawai sekapor kawai kapor bagi lihat so ya kajik keren nak kalian jong presiden jong ka HSPDP lihat so ya kajik keren nak kalian co-chairman jong ka RDA baru almut kita ai kajik keren sekamat ngaso baru orang terkan dia yang menjur ke baki keren bat penpang kira bagi bala keren sekamat kila rindur ya kae kajing tu jong kane ka meeting ke pemantah kasi ngasoban on haga de po khublai sibone ya gilirang ba ki noyelam ba ki leader jong ka UDP bat khublai sibone ya gilirang ba ki leader jong ka HSPDP Kibam simlay penaat sedem lane ban saksan
hala ke jong jing sung thu ngaku apa no akan ni kapuan bang iyo lot ya ka bang ni shong kum ni kum ka ali HSPDP but UDP da ka mensim jong ka jing kot ka jing suba bar ka jing long sisul katang aku abangan penpawang ni hadin manginadon sibun telegi meeting jong ka ali bangin poi sakarai jong u candidate u banyakun hagadiga election ke pemerintahan na ka parti UDP da parti UDP baka sembel jong ka bom kumulai sibune ya pi inoyalam bagi leader jong ka HSPDP Ngeriya semua ia ka history kajing mai pang na kaliang jong inoyalam jong ka HSPDP ba mati mukim when ki veteran leader ako ka politics kalau kajing sisa ngaladang bansdang bansungtu ka politics kali ng ng bapa mo para bagi jesong kan tengah trying in your voices no ngidal kami ban perkatngai kung pinoyalam leader gabat na sukmen mga noang ni ba na baro artli ki political party lakalong ki MLA lakalong ki MDC lakalong ki party functionaries aka state level let's see ako konsulsi level aman pediang ini laban don hang yang tai kiba nangi kung pinoyalam ngin penbit penbiang Nui hadu mentahi baro ki party functionaries of party ngirong kawai ke decision kawai ke jingwon bat kawai ke lai ha ka bari bat ke terteng jun ba robot jun kharjadin candidate na ka party UDP ha sembol jangkabong yang ke election MP ke bersama Barobat sobangan syong ngasim kali ka kabu panai ke jingkir pok ruyang dan bagi cinduai boleh non ka pati haga ni ka campaign ka ba istang tansi undang care sumai di silterenti bani iskem makiki baro iba pipin haban ya ba Pero manta kamu alun dalam po election atrai wakat siya kadam kebam kini kita itu atrai ka papian sukmen ba ilaw jom hili dalang ni manwan senran kadi ka penguru yang iba mereka sabar baroban marwai mereka kay kasam no dalam ka papi ni ay sisa jadi bok ban ni ay ka commitment na kalen juni bagi interest to Baro elected members jong ka party UDP but HSPDP MLA MDC ki party functionaries lawan don hang ni yang tai ka light ke duna ang jumom yang ke jumbon yo kam yo candidate na karpa ni fi ba fi de no kino yang ba kino ay jumbo om kino wa da wa doctor man kani ka long ke karpa na kan jong ay baro atli party but ngai scam ba ki ege gijing trace tam jungi hakin ki arbanai dan si kalaban online banai panang on makin parti ki dia di election nei campaign kan ya no shahman la kabanta band late segi snong ki prepare segi konsulsi ki prepare bad ngin scam ba pila nang ya i katu kan ne la katu kan banai menta kum pejing late ban itu perlok sum selen bad kat ba ngasung tu na kalen junga yo i ba kadon the response kabalong very positive hakabali bilobat by barobat kajarin nanong upang pajuton ang po ka politics kadi kasing ka ba nengkong ka ba pidan ang po ka politics nalong ikam ki ba pipidan mensua ki umituko ba ka politics nre ngin scam ba ki baro kinong ki bayad ki je bring kuy kajing withdraw no jong iba bibilin no kalau penulong ia iba jiji swell ba in job yung election ano yung prapusaw hindi prapusaw prapupula after that yung real pula
Unta, wala kalau dari kulung mana. Kani kalau kabalong clear bang. Lada baro arli ni ke parti. Ni trail ka bet kumni. Ngami I bagandon ka jing artatin. Ia kan ika election ke pemerintah. Ngasuh kemilan ti tanggawe. Bagi konstitusi kibawan na baro haga kasih jantia. Ki konstitusi baro kibawan ang ni. Next kaya malajan baro ki konstitusi kilapoy ang ni. Lang bat HSPDP bat UDP. Ia lang haga juk asun. Kemudian kedua ke jing sumpah. Ngayon iba Robert Jun Khajarin inde UMP juga. Dan ini pun, ya kabut share haka last election ke belanda. Kabut share jongi ke UDP, kadang ada ratusan per 90%, pada kalian juga HSPDP kadang 1.1%. Lalu total baru, kalau kumpa lain 2% kabut share jongi haka si janja, bat talong number 1 kata kabut share. Atau kemudian katakanlah apa yang juga. Kedau jong ke Cingnem ke UDP hau 1998 Hakaba ke parti UDP kayo silak nyo pulai bud silak nyo pulai jarbud bat ke HSPDP kayo nrupuan jarbud total berapa kalau arlak lai puan tam ke Kongres haga to puan kayo tang silak nyo kundai Bangatang ya ke UDP ke puan tang riwa jarbud kene ke penpau sai balada ke UDP baka HSPDP kisong tu ya ke ground reality lane ke ke ban long sisa hapo ke grassroots level kung mangilong mata kami bangilong ke jing artin ya ke election ke mata kajuru house nam katundai spot na kundai akan kung gi-record gi bangiwi kalong baka UDP kayo silak nyo hajar bot baka HSPDP kayo saupo hajar bot lada total bro kalong silak saupo nyo Henry jom ke Kongres atau pun dah silak saupo sa hajar bot dan combine bro mengundang job yan ini example ki bangilong di leader ngini ban pet sedien ya kayo ke berjaya kenang mangintip kuno ban tekam nanti cuma halo